Ekuseni nilalele umsakazo Music Gardens FM Channel 33 with Bombele umkenenezo umphefumulo lasithi khona izwi laba ngumuntu. Ninjani kodwa sivukile, uNkulunkulu sinikele usuku olusha, usuku lwezibusiso, usuku lokuthi siveze ukukhanya kwethu, siveze ukulunga kukaNkulunkulu kwimisebenzi esiyenzayo. I hope nibe nobusuku obuhle. uNkulunkulu siyazi ukuthi ukhuluma even ngamaphupho ebusuku, esigqugquzela nokusifundisa izimiso zohambo lwethu. Siyabonga kakhulu, but niyaphila eAmerica, Asia, Europe nase-Africa. Siyathemba uNkulunkulu ukuthi uyaniphakamisa, unibeke ezindaweni eziphakemeyo, ngoba uthembisile ezweni lakhe ukuthi izwi alifake kithi liyakuphumelela. Azikho izithembiso kaNkulunkulu ezingafezeki, ngoba zonke izinto zadalwa nguye. Siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu sigcinile kulolu daba oluhle kangaka esidila nalo likaMose, olwalunzima for uMose, kodwa ngenxa yokuthi uma sesishayela isikhathi sokubizwa lifezeke likaNkulunkulu ngempilo yakho, akukho okungenzeki. Siyalithola lolu daba ukuthi liqala lapha ku-Abraham, etshelwa indaba yohambo lesizukulwane sakhe ukuthi siyoya ezweni lobugqila and sihlale u-400 years. So now angithi sesiseqedeni le ndaba la abantwana beIsrael now sebephuma, sebeqedile ukuseva lapha eGibhithe 430 years. So I want us to read now Exodus chapter 12 verse 37. Sizwe ukuthi ke kwenzakalani ke sebephuma, and because base bethatha another dimension of life. Engifuna sihlale sibheka njalo ukuthi nathi empilweni kunama stages esidlula kuwo. Mfane sikwazi ukuthi sidlula kanjani, ngoba siyafunda nokuthi sonke isigaba esikuso sinolimo lakhona, sinendlela, sinama commands akhona. Uma uphuma ebugqileni kunendlela yokuphuma, uma usuphumile kunendlela yokuthi usuphumile. So you need to see the change eyenzakalayo, but into ebaluleke kakhulu engashintshi it's obedience, noma ukulalela izwi likaNkulunkulu. Lokho akushintshi. It doesn't matter ukuthi ama stages ayashintsha. Kulele ekutheni uyalalela yini and uyakwenza njengoba uNkulunkulu ekusho, ngoba i-success noma impumelelo yethu ekufezeni izwi likaNkulunkulu ilele kakhulu kwi-obedience, kulaleleni. Kusho njalo kuthiwa obedience is better than sacrifice, okusho ukuthi ukulalela uNkulunkulu ku more than umnikelo. So ave kumnandi ukuba nomuntu okwazi ukulalela ama-instructions, because akuba khona uhiqi even noma kuba uthothi mhlawumbe kuyam-affecta izinto asuke ezenza, but if elandela imigomo unelungelo lokuyivikela. So i-obedience yikho konke kithi, iyakwazi ukusiprovida, iyakwazi ukusivikela, iyakwazi ukusikhuphula sibe zintaba zokuhlakanipha kukaNkulunkulu. So it's very important ukuthi sinote leyo nto as sifunda lesi story. Sithi ke lalela Music Gardens FM Channel 33 njalo, umsakazo omusha uhlala umusha njalo. Wesikhathi esisha esingene kuso, isikhathi sokuthi umuntu abuse kulungeni. Siyabonga, my God, siyabonga. Let's read 37. Uthi abantwana bakwa-Israyeli basuka eRamasesi bafika eSukoti. Kungathi abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha, 600,000 behamba phansi
bengamadoda ngaphandle kwabantwana, shuthi inamba yayimore than 600,000 because babengabalwanga abancane nabesifazane. And then 38 kwenyuka nabo ingxubevange yabantu nezimvu nezinkomo, imfuyo eningi kakhulu. Ngenhlama oh my God, ngenhlama abaphuma nayo eGibhithe benza amaqebelengwana engenamvubelo ngokuba yayingavutshelwe. Lokhu baxoshwa eGibhithe benganakulibala futhi bengazilungiselanga umphako. Ukuhlala kwabantwana baka-Israyeli abakuhlala eGibhithe kwakuyiminyaka engama430. That's 430 years. Kwathi kupheleni kweminyaka engama430 kwathi ngalona lolo suku amabandla onke kaJehova aphuma ezweni laseGibhithe. Kungubusuku obuza kugcinelwa uJehova ngokubakhipha kwakhe ezweni laseGibhithe. Kubusuku bukaJehova obuza kugcinwa yibo bonke abantwana bakwa-Israyeli ezizukulwaneni zabo. So siyayibona-ke lana ukuthi kwase kufika ke isikhathi la bephuma khona, and khumbula ukuthi bafika I think they were 70 if I'm not mistaken, beqhamuka from eKhanani beya eGibhithe. Buka manje sebephuma sebe 600,000 including excluding amadodana ey'ngane namakhosikazi nabantu besifazane. So there were more than 600,000 and base beyibutho uNkulunkulu elakhele eGibhithe. So now siyafunda la khona into engifuna ke sinothise la ukufezeka kwale prophecy noma isithembiso sikaNkulunkulu. Let's read uGenesis 15 soqala 12. Futhi kwathi ngokushona kwelanga ubuthongo ebunzima bamehlela u-Abrama, kepha washaywa luvalo lobumnyama obukhulu. Wathi ku-Abrama, yazisa ukuthi inzalo yakho iza kuba ngumfokazi ezweni elingesilelayo, ibe yisigqila, icindezelwe iminyaka engama400. Kepha leso sizwe esiyakuba yizigqila sazo ngiyakusahlulela mina ngasemuva, iyakuphuma inempahla eningi. Siyakhumbula ukuthi ngempela kwahamba iminyaka uNkulunkulu ekhulumeni no-Abraham. Sesibona lesi prophetho noma lesithembiso sesenzeka ngayo uMoses, because even though ke ngibona lana kuthiwa it was 400 years kwabo 400 years manje kwabo 430 years ekubeni kwakufanele kube 400 years. Engibuka ukuthi lo 30 years wawuyinto eyenzeka kuFaro kuMose elokhu emdawutha uNkulunkulu. So ngesikhathi masemdawutha uNkulunkulu sandisa iy'nsuku zala kufanele ngabe siyasuka khona. Ngifuna sitshise le ndaba sifunda ukuthi uNkulunkulu ufuna simlalele mayekhulumile kanye, ufuna simlalele kabili. Yes, nilalela Music Gavins FM Channel 33 with Bompele, umkenenezo womphefumulo.
siyamazi uNkulunkulu ongaqambi amanga. Kuba yithina esenze ngathi uqamba amanga ngenxa yokumdoubta. uNkulunkulu mayekhulume kanye fanele simlalele kabili. Yilo sisho esifanele sisazi sihamba kulolu hambo, because uNkulunkulu akayishi into ingenzekile. uNkulunkulu uyi-showcase. Uyazi ukuthi izinto seyiqediwe, uyiqedile yena, you know. So ngiyabuka lo 30 years extra ukuthi wadalwa ungakholwa, one kaMoses nokukakholwa kwabantwana eIsrael, so it had to prolong isikhathi sokuhlala kwabo eGibhithe. Okusho ukuthi kunciphisa injabulo abantu abazoba nayo regarding i-obedience yabo. So it's very important ukwazi ukuthi ukulalela uNkulunkulu ungamdoubt at the first place. Create a more opportunity for you to enjoy i-fullness of i-fulfillment ye-prophecy noma yezwi uNkulunkulu alifake kuwe. So bekuyilokho nje for today, and which I believe uNkulunkulu izinto azenzayo, izinto ayikhulumile before and ziyafezeka manje kule season. So we are trusting ukuthi uNkulunkulu will rise us and asibeke endaweni la sizobona khona ukuthi na umbhalo ufezeka. And khona into engiyithandile I think esikhulumile ngayo ukuthi ngesikhathi bephuma uJosepha abamshiyanga amathambo akhe. Kwavela ukuthi yeyibo isiprofetho asingafeyili, asingaphelele eGibhithe. So amathambo kaJosepha njengoba ebatshelile abantwana eIsrael ukuthi bangawashiyi eGibhithe, so baphuma nawo. It was very profound and eyayiveza i-continuation ye-promise, because we believe ukuthi amathambo omuntu they carry into eyiweight ongakazibona. It carries structure somzimba. Iwona anika structure, also ayi-continuity ye-life yomuntu. So ayi-symbol ye-continuity, because amathambo awaboli. I don't know ukuthatha isikhathi esingakanani, you know, and kuyavela ukuthi anayo that eternity thing kuyo. So ngithanda nje ukuthi uMose in as much eqale ngokumdoubt uNkulunkulu, but khona into angayikhohlwanga ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngoJoseph ukuthi angapheleli eGibhithe, ngoba iGibhithe was not that final destination, but kwakuyisikole ababezodlula kusona bafunde izindlela zokwakha lelizwe ababezoya kulo. uNkulunkulu wanigcine nje, anibusise, animbulele izibusiso zakhe, futhi ningakhohlwa ukuthi izipho uNkulunkulu aniphe zona zibalulekile empilweni. Izona ezizosenza ukuthi sikwazi ukubusa. So lokhu sikugcizelela nje emsakazweni ukuthi check yourself ukuthi ugudi kwini, because ila uzokwazi ukuthi uNkulunkulu asayine khona, because uNkulunkulu ukhuluma ngamathuluzi akunike wona. Ngeke akhulume uNkulunkulu ngenye into ongayazi angayifakanga kuwena. So kunalokho nje you'll be confused and trying to follow abantu and try to do things ezenziwa abantu, because you don't know what you're carrying, and ngoba lento ayiphethe ine language yayo. So wena kuphela ozoyazi, wena futhi ozoyikhipha, because uNkulunkulu uyifake kuwena. Yeah, that's it for today. Thank you so much. Siyabonga uNkulunkulu anigcina abe nani, nisebenze ngokuzimisela, nisebenze ukukhazimulisa inkosi, uzizwe nabangakayiqondi bakwazi ukuthola indlela eya kumdali wethu, ngoba sifuna ukuthi wonke umuntu azane noNkulunkulu, amkhumbule ukuthi wadalwa nguye. Siyabonga kakhulu. God bless you.
We're gonna see you in the afternoon drive. La City Corner. The Word became flesh.